Assalamualaikum en hartlike welkom by Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed en vandag kuier ek in die kombuis saam met Fatima Zahra Petersen. Hallo julle, kyk ek wil nou gou vir julle 'n prentjie skep om nou net gou vir julle te sê hoe mooi Auntie Elsie lyk in 'n pink man. Sy lyk te kostelik en ek gaan nie vir julle liegie want ek het iemand hier wat vandag vir my gaan kook, né? Wat kan sê of ek nou die waarheid praat of nie, né? Laat ek gou vir julle bekendstel. Assalamu alaikum Fatima Zahra. Walaikum salam, Auntie Abida. How are you, my blom? I'm good, Auntie. Very well. Maar kyk, jy sê gou daar vir ons kykers, het ek nou die waarheid gepraat van Auntie Elsie wat so mooi lyk? Yes. Kan julle nou sien? Julle weet ek het daar so lank les gesien, nou moet ek ons nou preek van haar man, né? Okay. Dankie Abida. Oh, sister. Fatima, quickly tell us, all my viewers, your viewers, Amal's viewers, what are you making today for me? Today we're gonna make chocolate chip cookies with Yeah. a chocolate spread in the middle. Met wat so goed? Chocolate spread in the middle. Chocolate spread in the middle. Okay. Nou kyk jy, het julle nou gesien ek begin weer sommer hier met 'n Engelse ding. Nou julle weet mos nou die jongspan is mos nou Engels. En Abida is mos nou nie so Engels nie, want Abida se Engelse airtime raak gou op, né? Nee? Ja, ek het Maar nou jou Engelse eetdam gekoop, jy sal kry. baie dankie aan die Elsie vir my Engelse airtime wat daar is. So julle weet as ek nou verkeerd praat vandag hier, moet dit teen my hou nie, want julle weet ek het nie 'n probleem om my naam Apie te maak nie, solank my gaste net kan heeltemal 100 kan voel, is ek quite fine. Maar in elk geval, Fatima, you are making the chocolate something that you just mentioned now. Gee gou vir ons die bestanddele hierse. This is the butter. Yeah. And then the Hoeveel is daarin? 120 grams Good, of butter. yeah. And then here's 180 grams of flour, 45 grams of cocoa powder, half a teaspoon of salt, and Yeah. half a teaspoon of baking soda, and 3/4 teaspoons of baking powder So baking powder and baking soda. for the biscuits. Okay, alright, ja. Here we have 120 grams of brown sugar and then 100 grams of white sugar White sugar. As ek gou mag vra, hoekom bruin en wit? to make it more fudgy and soft. Ja, ek moet vir julle sê, die kinders slap, sy leer van my hierso. En dan as jy ek ja, as jy vanilla essence, Yes. how much? A tablespoon of vanilla essence. Okay. A tablespoon, maar sy sit 'n hele bottel hier op die tafel, 'n hele bottel. But okay, and then I see we got chocolate galore. What's happening here? See that we have so many. Okay, so this is for more chocolate flavor. Okay. Alright. It's 185 grams of hazelnut chocolate and then the 2 slabs of dairy milk. Okay. Okay. Gaan niks verder sê nie. Now, please give me some work me to do. Auntie needs to cut up the chocolate. En ek kan cut of grate. Cut, Auntie. Okay. So it's chunks. Alright. Nou kan ek proe. Yes, Auntie. Abida, nee. Auntie, she can't. I think Elsie, don't be like that. Man. Don't be like that. Okay. Now, while I'm quickly going to do the proe and I'm going to cut your chocolate, waarmee gaan sy begin? We're gonna start with putting the butter on so that it can get soft for the sugar. Gaan sy baie geraas maak? I think so, Auntie. You think so? Okay. It's not very hot. Okay. Yes. Okay. It can, yes, Auntie, Nog. it can vary. No, Auntie, that's fine. Is dat fijn? Oké. Maar ik moet nog willen zeggen. Kap. En knip. Praat van knip. Wasserskeer kan ik het zomaar met een skeer. Is it not harder with altyd the met 'n werk. Kan jy nou stil bly en werk? Jo. Ja, man, jullie weet, ons doen ons enige ding. Ons worry ons nooit. Ons weet wat ek hy kan nie so wees nie, maar ons try het. Ons try het. Ja, gaan nou met Fatima gesels, né? Laat sy net gou eers te klaar maak dan. Nou Fatima, Yes, Auntie. hoe lang doen jy nou al dit? From our
I started making biscuits this term but I've been making brownies since last year. Okay, so sy maak dit vir die skool. Yes, auntie. En dan verkoop sy dit. So sy's 'n entrepreneur. Yes, auntie. Nee, maar dan moet sy my betaal, want sy kry geld vir die. But auntie, ik eet de biscuits. Well said, Joe. Stop me, mommy. Wow, okay, so sy gaan my 'n biscuit gee. Okay, so you can continue daar. So gaan maar gou aan en dan gaan ons nou verder. Add sugar in now. Ja. Just gonna scrape down the sides of the bowl so that the batter's in the middle. Sê gou wat se botter is hy? Is hy egte botter of maak dit nie saakie? It doesn't matter. Matter? Really, Alright. auntie. Want ek wil nou net sê egte botter is amper R80, is dit nie? 60, R80. It is. Nou, very expensive, hè? Nee, kan 4 brode van daai koop. Oh, jette. Now, Fatima, you are still on school. Which grade are you? I'm in grade 11 this year. Auntie. Grade 11 staan het 7. No. Nee, grade 11 staan het 9. Daar sê. Nee, staan het 9, grade 11 staan het 9. Die grades maak mense heeltemal confused. Okay, staan het 9. Maar hulle sê staan het 9 is nie so swaar so staan het 7 nie, nee. Like grade 11 is not that difficult like grade 9. Am I right or wrong? Auntie's right, actually. Ah. We're doing a lot of matric work this year. Okay. So, by the time as a matric is it nie meer so heavy nie. No. Then you know more than less what to do. Yes. Okay, goed. Kijk eens, ek moes die matriek moes klaargemaak, hè, nou. Nou, ek wonder nou beteken, as ek so altyd hoor van matriek storie, dan wonder ek nou, hoe sal dit nou wees as ek nou moet matriek gaan skryf of as ek moet aansoek doen? Hoor hoe lag Auntie Elsie nou daar? Hoor net hoe lag Auntie Elsie. Auntie Elsie, why are you laughing? Why? Dop my matriek met lof beloof ek jou doppa kom as ek hom vandag moet skryf. Okay, vir julle wat nie reg gehoor het, Auntie Elsie sê as sy moet haar matriek nou oordoen, dan gaan sy definitief dop. So, maar kyk hoe negatief is sy op haar. Sy moet mos nie so negatief wees op haarself nie. Sy moet mos net sê, nee, ek kan, alhoewel sy weet sy kan nie. Am I right or wrong? Ek Jy het moet nie so sê. matriek nodig om hom weer te skryf nie, life experience dan. Life experience. Ai, Auntie Elsie sê nou so, maar iemand sê vir my nou die ander dag, hulle stuur toe hulle CV's stuur hulle na sekere maatskappye toe. En net om 'n cleaning job te kry, Auntie Elsie. Al die kriteria, behalwe matriek. En die een het die wereldse experience in cleaning, certificates, you name it. Maar die een het nie 'n matriek en toe kry die een nie die werk. Nou kom ek sê vir jou, ek het my Sweetie, are you waiting for me? Oh I no. thought it was gonna be too loud. No, come on, say that's fine. What's Auntie Elsie? ek het my Wat nou weer? Okay. Sien julle, ons praat so klompie nonsens dat ek eers die klok dophou vir dag koek aan my koppie. So bly julle goed daar aangeskakel man. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle. Jerry, ons maak weer so klompie guy weer hier agter die skerms vandag dat arme Fatima weet nie hoe en waar Fatima is hulle eie huis is nie. Fatima, verduidelik gou vir ons kykers, what did you throw in there now and how far are you? I threw in the sugar into the batter and just letting it mix through properly. And you are still mixing. Okay, so when you're done, almost done, what goes in next? Then the egg and the vanilla essence goes. Okay, alright. Nou, terwyl sy gaan nog verder daar gaan, het sy my werk gegee, sy het my aspres klompie chocolates gegee, wat ek moet sny, so die chocolates gaan nou vir my die hele episode besig hou. Maar altyd los, hy gaan daar los. Maar kyk hier, julle gesien die mes. Oei, nou moet ek my vingers om mooi dophou. Oh, Fatima, do you like baking? Yes, auntie, I enjoy it a lot. And can you cook? Yes, auntie. Maar sy vat am lank om te sê yes, no? Sy vat lank om te sê yes. So, okay. So you can cook and you can bake. Yes, But if you have to choose between the two, I'll just bake, auntie. will be baked. Okay. And who taught you, if I may ask?
My mommy. Your mommy. Cynthia. You say she's the best baker in the world. Yeah, Cynthia. That's right. Confidence. Niemand gaan die wegvat van Hama af, né? As Hama. Confidence, girl. You're right. Now, as ek nog gou vir jou mag vra, if you must sell these things at school, when do you bake it and how early are you standing up? Oh, I wake up at 5:30 because I leave in the morning at 6:15. But I bake it the night before. 5:15 and then 6:15. I will not say, okay, so you are making this at night. Yes. Ja, ek wil nou net sê I'm a super girl, no? A super girl om sommer alles in een tyd klaar te maak. And how often do you bake in the week? Every day? I bake every Wednesday, so I'll make brownies Oh, once a week. on a Tuesday night, and then I'll sell it at school until it's done. Okay, so it's And then once a week. biscuits, yes, auntie. So sometimes I'll say, okay, this week I'm gonna make brownies, and then next week I'll make biscuits. But in some weeks, when the children want both, then I'll make both. Oh, kyk hier. Nou, die teachers, loop by jou. Yes. Yeah, okay. Okay. Okay, that's good. So at the moment, is it only biscuits and brownies that you're making? Yes. What would you love still to make or try? See that you're in baking, so what is it that you love to do? I'm not sure. You're not sure? Okay, no problem. As long as you can do your biscuits and your brownies, you are okay for that. There you go. Is that okay? Yes. That's heeltemal fine. Okay. Abida. Jo. Jy eet meer as wat jy sny. Genade vrou. Antie Elsie, is dit 'n ou klein stukkie, Antie Elsie? Ek maak nie eens 'n tuis op my tong, Antie Elsie. Moenie so wees nie. Weet jy? Moenie so wees, Antie Kan Elsie. jou ook net mooi aantrek en daar is van. Kan Antie Elsie dan sien vandag as ek in 'n mood vir aantrek, so ek het 'n doekie op vandag. 'n Doekie, want ek is in 'n mood vir aantrek vandag. Jy's nou net lui verby. So sny daai chocolate. Kom. Can you not see how she is with me? Can you see? No? But when I say something about her on air, no, then she want to say, I want to dish her. But just see how she goes on with me. That was now not fair, man. Ja, maar kijk, los. Kom net eet ek chocolate op die skerm. Kijk, je zal laat ik gauw willen zeggen, één week, ne? Dan ga ik nog niet hier staan, ne? Dan ga ik laten de Elsie 1 week die programma aanbieden. Nee? Oh no! Oeh, ja, dat was kriak gemaakt in de achtergrond, nou. You will be walking home. Ja, nee. There you go. Ik moet nog net die messie bij je beetje stoppen, hoor. Want die messie is gevaarlijk aan de Elsie. Ja, jou vingers is kort genoeg, Abby. Dan moet jy hulle korter maak. Exactly, dat is baie kort aan die Elsie. Ik kan het niet nog korter knappie. Genade toch. There you go. Ik mag mooi afkijken als ik kom snijden. En dat is ook niet mijn meeste wat ik nog gewoond is in die kombuisie. Maar als ik nog weet, oké, nou, ik kan een ijskil en dan kan ik maar net zo gaan, nee. Ai, is een andere story zo. That's it. Okay, Fatima, what's happening there? Okay, so now we... Quickly show our viewers quickly how far and what does it look like there, more than less. Okay. So now we're going to sift in the flour to remove lumps, so that it doesn't clump up. Sy is nogal slim, want ek wil jou nou net gevra het, hoekom gaan sit sy? Maar nou sê sy mos nou vir lams, okay. Jou auntie Elsie, sy is nogal slim, ne? Sy is nie net slim nie, sy is nog pragtig ook. Baie pragtig. Baie pragtig. Jullie ou mense altyd gesê, sy's pragtig.
En dan as sy nie skaam nogal om op die TV te wees, ek glad nie. Want hulle weet die jong spanne, hulle wil nie mos eintlik, hulle is baie skaam. Maar sy is so bietjie, maar sy sê nee, sy kan dit doen, sy kan dit doen. Sy is haar ma se kind. Bly julle gou ingeskakel, ons is nou weer terug. Jong, ek moet vir julle sê, ek leer weer vandag nuwe goedes by die jong kind en ek kan vir julle sê, I just love learning. Whether dit is nou van 'n groot vrou soos Auntie Elsie of 'n jong kind soos Fatima, it doesn't matter solank ek iets geleer het vir die dag. Nou, Fatima, verduidelik gou daar vir ons se kykers. Voor ons moes nog gegaan het vir 'n breek. Toe die goedes nou nog alles daarin en ek was nog besig om jou chocolates en goed te sny. Quickly explain to the people what happened in that few minutes. Okay. So we put our flour with the dough and then we mix it through, but sometimes the dough is too sticky, so you have to feel if it's like this is how you want your cookie dough to be. So if it's sticky and it still comes off your finger, then you need to add more flour to it. So that's dependent on the size of your egg. And Alright. So hulle is nou klaar gemeng toe het hulle yskas toe, hulle het teruggekom met die yskas uit. Nou het sy vir hulle gesny. So what are you going to do now? so we cut it in the same, it must be the same size so that it all bakes evenly, and some don't burn because it's too little and some's too Miskien rou van is because te it's dik. too heavy. Okay. So Nou gou hier, ek sien wat is die? this is the chocolate spread that we put in the middle. Okay, nou wys gou vir ons mense wat doen sy voor ek nog gou gaan opmors. So I normally cut it in 40 gram pieces. Weet julle wat het ek gedog, wat is die? Ek dog heeltyd as die kind se tablet. No, it's the sky. Ek sien nou jy staan as 'n skaal. Sien jy nou met die skryf hier dan? Oh my goodness. Ek hoor heeltyd sy praat van way weeg, maar ek vat nou nie reg nou toe. Nou dink ek is 'n tablet hier sien ek is 'n skaal hy het. Appie dat sy bly. Okay. So this is where you say now it must be like even. Yes, auntie. So that you can bake properly. Okay, good. Maar as ek nog gou mag vra, is die nou nie te chocolate reggie, want hier's nog klomp chocolate in en dan gaan sy nou nog chocolate spread insit. I think so, auntie, but a lot of people like chocolate, so. Maar soos hulle mos nou sê, soos hulle mos nou sê, né? Daai wat Auntie Elsie, wat so goed tuis on the lips is a lifetime on the hips. Ja, 'n moment on the lips is 'n lifetime on nou the sien julle nou daai. Nou hoe lank en wat sit hy als op my heupe lê? Fatima, meneer laggie, jou heupe is nog wel. Jou heupe is nog wel right, Fatima, maar meneer laggie. Okay, so now we. Let me I see. just- So okay, nou is gou vir ons mense nou wat doen sy nou gou met daai. So, okay. So this piece is the cut piece, and then you can just mold it so, Ja. and then you make a indent with your finger, and you take your Peace. the chocolate spread and you put it in the middle, and then you cover it. So you cover it and then you roll it again, but don't roll it too much, or it's gonna come out like that. En as maar hy kan nou nog gebak word ook, né? Yes. Maar dan kom dit uit as dit gebak word as hy die warmte kry nie, when it gets warm. If it's, say now there's like, here's the chocolate now and then, Yeah. and it's like squeezing out the other side, then it will. But if it's in the middle and the Okay. cookie does all around it, then it doesn't. Okay. En as dit nou nie oon gaan, on how much must the oven be? It must, the oven's at 180 degrees, Yeah. and then 6 minutes, and then you turn it around, and then you put it in for another 6 minutes. Okay, so kom ek sê as dit nou die oonding is, langsaf miskien, of kom ek sê ek sit hom so in 6 minute, en draai ek hom om weer Yes, sir. 6 minute. So auntie must like flip it around basically. Ja, dis wat ek bedoel nou die bord, want baie mense gaan nou dink, ek bedoel, sy moet nie, No, auntie, nie die ding omdraai, nie net die bord omdraai. then it's Sê gonna jy. break. Ja, nou sien julle nou hoe mooi is daai nou. So ek gaan nie eens daar aanraak. Ek gaan nou laat sy dit self doen. Laat sy nou weet presies waar sy rystukkie sjokolade daar in die middel sit. Laat hy nou nie uitloop as hy nou aan die yskas uit aan die oond gaan wees nie. So ek gaan hom maar los laat sy maar self dit maar daar in die middel sit. Maar dit lyk
As ek dit nou so moet kyk, dan lyk dit asof die goed is nou al klaar is. It must just go in the freezer so that when it comes out and goes Yeah. in the oven, it doesn't like bake thin, so it can just bake out these. Maar nou kyk jy, kan ek so 'n stukkie. Yes, auntie. Dis mos nou like rou, né? Ek wil mos nou proe. But that it's not bad even if it's raw. Yes, auntie, because the cookie dough. Nou sien ek waar hy stukkie chocolate ingekom het. Because you taste Yes, that the pieces of chocolate that you throw in, you taste that like immediately. Yes, auntie. So it adds to the chocolate. Okay. Nog al kwaai, maar ek sê mos die kinders slim man. Nou sien julle nou, so kan 'n mens leer van enige iemand af. Wanneer ons terugkom nou, en as die biscuits mos nou lekker reg, dan gaan ons aan vir jou lekker brood. Kyk hier, laat ek nog gou vir julle sê, né? Die biscuits wat die klimheid nou gemaak het, né? Ek kan vir jou net imagine, ek het nou rou brood op brood al klaar na iets besonders. Nou wil ek nou vir julle nou nie lieg as ek hom nou gaan proe as hy gaar is, né? Maar nou, Fatima, sê gou weer vir ons mense, wat se tipe biscuits is hierdie? This is a chocolate chip biscuit with a chocolate filling Mini in the chocolate? middle. A chocolate spread Mini, filling okay. in the middle. Mini nog 'n stukkie chocolate binne in die chocolate. Okay. Laat ek dit net vir julle so stel. Maar kyk hierso. Nou, het ek toe nou mooi so nou die kind of a jelly goed as dit tussenin te sit man. Want it lyk so amazing, you know. Maar dan gaan ons nie net daar op bly nie, dit gaan nog ons in my mond, né? Nou ja. Nou, Fatima, kan ek ene proe? Yes. Nou, maar nie, jy moet nie laat ek alleen proe nie, jy moet nog proe. Ai, kyk hoe lekker warm is die goede nog, so dit kom uit die oondheid en kyk net hoe lekker sag breek. Kyk daar, wat op, breek alweer, kyk daar. Nee, nee, net breek, né? Oh. Julle sien mos wanneer 'n mens mos nou in iets byt, né? Hy was mos hy kraakrig. Julle wat mos nou al 'n TV advertensie gedoen het al nou. Julle sal nou presies weet waarvan ek praat. En nee, ek sit nie aan nie. Ek praat die waarheid. Lekker crispy aan die buitekant, nice and moist in die inside soos julle dit kan sien. So, Julle wat biscuit lover is. Nee, worry nie. Fatima het hom nie resepie van my gee, né? Ek moet op die Pro se Facebook page gaan, né? Onder jou naam. Want dit is joune. So, okay. Sy gaan dit gee. Ek weet nie wanneer die Elsie nie. Maar sy het net 10 gebak. Dankie my liefie, jy is so sterk. Ons, sy kry nie meer nie. Sy kreeg. Super amazing. Nou, Fatima, sê gou weer vir ons kykers daar. Wat kan sy alspak? I can make biscuits and brownies. I also make a Lotus Biscoff biscuit as well. Maar van nou stop sy gou eers met daai, want daai is nou wat jou, soos hulle sal sê, jou best seller is. Yes, perfect at the recipe first. Nou onthou nou net nog. Sy maak dit goed en sy verkoop dit. So julle moet vir haar support. Want haar ma of haar pa, ja, op vir haar met geld, ja, hulle sê sy moet haar eie goedes maak, want sy wil 'n foon hê. So sy wil 'n foon koop, so kan hulle toch? Ja, vir laat sy vir haar foon kan koop, né? Julle kan vir haar kry. Stuur sommer vir my 'n boodskap en ek sal 'n boodskap by haar uitkry. Maar sy soek 'n foon, so ja, vir haar man kan hulle, né? Okay. Oh. So ja, hoeveel keer het ek nou al geproe al, né? In die een bestel. Te veel. Bueno, weer daar, te veel. Hoekom is dit te veel? Want het is amazing. Truly amazing. Maar ek gaan nou vir julle sê, ek gaan nou die eet en sy net 10 gebak van nou. So ek gaan nie nou huis toe nie, sy gaan nou eers nou nog moet bak.
En dan gaan ek nou vir julle proe. Maar bly julle nou gou daar, so ek kan dit vir julle jaloers maak met die biscuits. En kyk my drink. Kyk my drink. Ek het niks sake aan met julle nie. Maar die ek aangemaak aan die Elsie party braai meneer is van die gehoor. Julle weet ons het altyd gehoor. Ons gaan nou vir julle sommer verder aan die biscuits lekker proe. En ek hoop jy die dag lekker geniet saam met my en Fatima Zahra Petersen. Tot volgende keer, mooi bly. Ek is Abida Dixon Mohammed en volgende week gaan kuier ek vir Razina Hunter in haar kombuis.